today we're heading to Bukidnon and enjoy the ride. Hello guys, my name is Bisdak and I'm here at the provincial capital of Malaybalay Bukidnon. My vlog is from Jeddah, Saudi Arabia to Malaybalay Bukidnon. Hello guys, ito po yung bahay na natulugan ko way back 25 years ago. Dito po kami nagpalamig, napakalamig po dito sa umaga. Hello guys, ang daming pine tree sa likod ko. Ang lamig dito, very nice weather. Bisita po kayo dito sa Malaybalay Bukidnon. That's a very nice place. This is the summer capital in Mindanao. This is Malaybalay Bukidnon. I'm heading back to Cagayan de Oro. Dito ako sa paano ng lugar yan eh? Ha? View deck from heading to Cagayan from Bukidnon. View deck is a nice place to hang on, and it's also good for a cup of coffee.